U okviru ciklusa učite nemački na radiju Deutsche Welle, Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi slušaoci, danas ćete iz naše druge serije slušati 8. lekciju pod naslovom To ne bi trebalo da učiniš, das sollst du nicht. U prošloj emisiji smo govorili o vremenu po časovniku i o ličnim zamenicama u akuzativu. Jedan gost hotela je zamolio Andreasa da mu naruči taksi. Obratite pažnju na ličnu zamenicu meni, mich. Bitte bestellen Sie doch ein Taxi für mich. Andreas je trebalo da naruči taksi za 7 sati ujutro. Bestellen Sie das Taxi dann bitte für 7 Uhr. Jedan bračni par je naručio buđenje. Obratite pažnju na zamenicu uns. Können Sie uns morgen früh wecken? Andreas je obećao da će ih probuditi u 7:15. Obratite pažnju na predlog koji stoji ispred naziva sata i minuta. Ich wecke Sie 7:15. Danas je Andreas kod kuće. Sluša muziku. Tek što je počeo s jelom, zazvonio je telefon. Vi treba da otkrijete šta želi osoba koja je zvala. Andreas, das Telefon klingelt. Ja, das höre ich. Soll ich abnehmen? Nein, das sollst du nicht. Das mache ich selbst. Hallo, hier bei Schäfer. Schäfer, ich möchte gerne Andreas sprechen. Andreas? Der ist da. Soll ich ihn holen? Andreas Schäfer. Žena koja je zvala želi da razgovara sa Andreasom. Saslušajte sada još jednom ovu scenu. Telefon zvoni, ali Andreas ne podiže slušalicu jer upravo jede. Pošto se Andreas ne javlja, Ex ga napokon opominje rečima. Andrease, zvoni telefon. Andreas, das Telefon klingelt. On naravno čuje zvonjavu. Ja, das höre ich. Radoznala Ex pita da podignem ja slušalicu. Soll ich abnehmen? Andreas tek tada shvata šta ona hoće. Zato odgovara, ne, to ne treba da učiniš. Nein, das sollst du nicht. I odmah dodaje, sam ću. Das mache ich selbst. Ali bilo je već prekasno. Ex je podigla slušalicu i rekla, halo, kod Šefera. Hallo, hier bei Schäfer. Tako se javljaju na telefon osobe koje su u tuđem stanu. Žena koja je zvala pita za Andreasa, a Ex kaže da ga pozovem. Soll ich ihn holen? Ali konačno je priskočio i Andreas i javio se rekavši svoje prezime. Sada čujte i sam telefonski razgovor. Zvala je Andreasova majka. Čućete glagole predstaviti, vorstellen i posjetiti besuchen. Vi treba da otkrijete ko bi trebalo da se predstavi. Andreas Schäfer. Guten Abend, mein Junge. Hallo Mutti, wie geht's? Oh, danke, gut. Sag mal, wer war denn das? Ach, eine Freundin. So, na, die musst du uns unbedingt vorstellen. Wie bitte? Na, ich mein's ja nicht so. Hör zu, wir möchten dich besuchen. Jeste li otkrili ko treba da očekuje posjetu i koga treba predstaviti? Andreasova mama želi da posjeti svog sina i da joj on tom prilikom predstavi Ex. Čujte još jednom tu scenu. Nakon pozdrava, Andreasova mama je odmah radoznala upitala ko se to pre njega javio na telefon. Reci, ko je to bio? Sag mal, wer war denn das? Kad je Andreas rekao da je to jedna njegova prijateljica, majka je naravno odmah poželela da je upozna. Nju moraš obavezno da nam predstaviš. Na, die musst du uns unbedingt vorstellen. Andreas je naravno pretrnuo, jer je Ex nevidljiva. Njegova majka je to primetila, pa je brzo dodala, ne, nisam tako mislila. Na, ich mein's ja nicht so. I onda mu je saopštila i razlog zbog koga mu se javlja. Slušaj, želeli bismo da te posetimo. Hör zu,
wir möchten dich besuchen. U drugom delu razgovora su se dogovarali oko vremena posete. Andreasovi roditelji bi rado došli za vikend, Wochenende. Jetzt, am Wochenende. U vikend spada i subota, Samstag. Ali baš tog dana Andreas mora da radi. Am Samstag muss ich arbeiten. Čujte sada i drugi deo razgovora. Pogodite šta gospođa Schäfer saopštava Andreasu. Hör zu, wir möchten dich besuchen. Schön. Und wann? Jetzt, am Wochenende. Oh, schade. Am Samstag muss ich arbeiten. Wie lange musst du denn arbeiten? Bis 1 Uhr. Na, das geht doch. Also, wir kommen am Samstag. Wir sind um 1 Uhr da. Okay, bis dann. Gospođa Schäfer je svom sinu rekla da će u subotu u 1 sat biti kod njega u Aachenu. Saslušajte još jednom kako se ovaj dogovor odvijao. Kada je Andreas saznao da njegovi roditelji žele da dođu za vikend, rekao je: šteta, u subotu moram da radim. Oh, schade. Am Samstag muss ich arbeiten. Gospođa Schäfer ga je upitala koliko dugo će raditi u subotu. Wie lange musst du denn arbeiten? Andreas radi do 1 sat. Bis 1 Uhr. Gospođa Schäfer u tome ne vidi nikakav problem. Pa to može. Na, das geht doch. Zato je zaključila da je najbolje da ona i njen suprug dođu u subotu. Also, wir kommen am Samstag. Odmah je i naglasila u koliko sati će doći. U 1 smo tamo. Wir sind um 1 Uhr da. Roditelji će Andreasa povesti kolima iz hotela. O tome nešto više u sljedećoj emisiji. Sada ćemo vam objasniti još 2 modalna glagola. Već poznajete modalne glagole dürfen i können. Modalni glagoli ne menjaju smisao nekog iskaza, ali mu daju željenu nijansu. Danas ste čuli modalne glagole sollen i müssen. 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 Sollen. Sollen. Modalni glagol morati, müssen, u našim primjerima označava neku obavezu, na primjer da se radi. Am Samstag muss ich arbeiten. Wie lange musst du denn arbeiten? Modalni glagol trebati, sollen, u našim primjerima označava neki zadatak koji treba izvršiti. Nekoga možete da pitate treba li nešto da učinite za njega. Tako i eks pita Andreasa treba li ona da podigne telefonsku slušalicu. Soll ich abnehmen? U drugom primjeru eks pita Andreasovu majku da li želi da ga pozove da bi razgovarao sa njom. Soll ich ihn holen? U trećem primjeru Andreas je zatražio od eks da ne podiže slušalicu, tačnije zabranio joj je da to učini. U tom slučaju glagolom sollen je izražena zabrana. Das sollst du nicht. I za kraj naše današnje emisije saslušajte još jednom ova 3 dijaloga. Opustite se i skoncentrišite se na smisao teksta. Andreas, das Telefon klingelt. Ja, das höre ich.
Soll ich abnehmen? Nein, das sollst du nicht. Das mache ich selbst. Hallo, hier bei Schäfer. Schäfer, ich möchte gerne Andreas sprechen. Andreas? Der ist da. Soll ich ihn holen? Andreas Schäfer. Zvala je Andreasova majka. Saopštila je sinu da bi želela da ga poseti. Andreas Schäfer? Guten Abend, mein Junge. Hallo Mutti, wie geht's? Oh, danke, gut. Sag mal, wer war denn das? Ach, eine Freundin. So, na, die musst du uns unbedingt vorstellen. Wie bitte? Na, ich mein's ja nicht so. Hör zu, wir möchten dich besuchen. Andreasovi roditelji će doći u subotu u 1 sat. Hör zu, wir möchten dich besuchen. Schön. Und wann? Jetzt, am Wochenende. Oh, schade. Am Samstag muss ich arbeiten. Wie lange musst du denn arbeiten? Bis 1 Uhr. Na, das geht doch. Also, wir kommen am Samstag. Wir sind um 1 Uhr da. Okay, bis dann. Do tada, doviđenja. Bis dann. Slušali ste radio kurs Deutsch warum nicht u produkciji Radija Deutsche Welle u saradnji sa Goetheovim institutom u Minhenu.